Dobar dan, pozdrav iz Pekinga, ja sam Mija. Posmatranje ptica je hobi mnogih ljudi. U gradovima se obično nalazi mesto za okupljanje obožavatelja posmatranja ptica. U kineskom gradu Sijamenu se nalazi poznato mesto za posmatranje ptica, gdje se često vide ribolov belih čaplja i poseta dragocenih ptica. To je raj ptica u srcu meštana, jezero Jundang. Jezero Jundang se nalazi na zapadu grada Sijamena. Bilo je prirodno sklonište. Lokalna vlada je 70. godina izgradila nasip oko jezera. Jezero Jundang postalo je veštačka laguna površine od 1,6 kvadratnih kilometara. Pored toga, u okolini jezera izgrađene su fabrike. Industrijska i druga otpadna voda teče u jezero, što je uzrokovalo ozbiljno zagađenje jezera. Jezero Jundang postalo je prljavo jezero. Sijemenska vlada je od 80. godina prošlog veka počela da poboljša ekologiju jezera. Zatvoreno i preseljeno je više od 100 fabrika u okolini jezera, koje su uzrokovale zagađenje. Vlada je očistila mulj, izgradila parkove i staze za trčanje oko jezera. Koristila mulj za izgradnju ostrva u centru jezera, a preko plima i oseka povezala jezero sa morem radi razmjene vode. Nakon ekološke obnove u proteklih 30 godina, jezero Jundang se od prljavog i smrdljivog jezera pretvorilo u čisto jezero. Zahvaljujući znatnom poboljšanju kvaliteta vode, bioraznolikost se neprekidno povećava. Šuma mangrova na ostrvu u centru jezera postaje kuća belih, čaplji i drugih ptica. Priča o ekološkoj obnovi jezera Jundang kao klasičan primjer ekološke obnove kineskog zemljišta objavljena na forumu 15. sastanka konferencije stranaka Konvencije Ujedinjenih nacija o biološkoj raznolikosti. Ukoliko imate priliku da putujete u grad Sijamen, predlažem vam da posjetite jezero Jundang i osjetite radost tokom šetnje oko jezera. Ja sam Mija. Vidimo se!